Ano na yan, kahit yung mga balse na lang po. To be danced by the public. Mga balse na lang po. Ay, ano? Additional 1,000 from Manang Zen Kabatu. Okay. An equivalent of plus additional 1,000 rating. 6,000 pesos. Ayan, balse. Pasumno, ibalo nak nairot nga rakon mo. Taagig mo, iti ipasabat mo. Katbuklan main ayat tinderiro. Uray adayo sikan mapampanuno. Tunggal rapi ijak pag-aturo. Asirek hala sa family po ni Uncle Bertins kasi at for your 5,000